talo pada dai vai ngau aso fa fonga so tato watu no leo ma I le fasi mo le tuma lo de fanga o mo salamomo ya awa foia al buena atato company o motonga pira na yeli anga pera fatu banga bayaso tulanga tau ya ke tu paolo reso patago fiel de yaso le lo fa para le leyo le tua Dua tikeri ya pa o feo kama wa I cowboy maruru hoila ile male au wai ka ko road show muri ya tulanga la vai kisi ga buena ale lango ya makwa dese kwa yo nga kama ile lango tato wang fa pai ya la fa tai ko na tunu la lava tu yaima ya leo mata no isalamumu o tai la le fa ile tato ngal buena ya lu tai salmu tai tulanga ina mta performance nonga ya o ese tala ai faftai da tua de ya so mata ho fie ya tai sa ngole mu mai lo so fua ya mo so ma wa ola vai tau tua ina fo so tatu wa tunu nga ruenga pe foi ona tau tua tatu company o motonga ya ma tatu lang sua foi le ya tatu por kala me fai pe ya le wo ma ti anga I tua I salmo tai no fanga lo fai tatu ngal ruenga tulanga ina mta performance nonga I lui fa tula fono fanga parota ya wa le famanuia ina le famo moyo o tamaita ya mo au falele Mary ya pe ona mai fa o ngal famo nonga ide so Fai uma formação ainda só, ya, mas eu levo o ato aqui aí, o daí você faz a palota de tu malo para essa número 2, ya, mas o daí você suyo o tato bang fai o tato bama para suyo para essa número 2, ya le atinu uwe, ya, apenas foi fale uma ainda tato fai o suyo de pipi. Ya, eu mato itu nuk no fonga fa yer ngar wenga. Tuan ni salmomo. Mai bo mak eu ia sida. Ora ngar wenga la o mai tua le maa. E la o mai kang wai de. Sino fonga
Ya, eu tô aí tau nui. Tua nei. Ya, ora o nangan ni tatu kampanian motonga. Ya, pe ona yai masini o loli. Lewa mato yei tua nei salamumu. Ya. Patino foi ngā ruenga pe ona masani yai. Artulangan da. O leo la le se palota. Ile mai tau atu tau no unga famastonga. Le se palota. A Faleata numero 2. Lei se palota Faleata numero 2 ina ua a mai fai unga famastonga o lu yo fai nga palota. Ya. Ua le angavaa ia le sui o fatu tu le tusa mo tasi ia le suita mai tai foi ia mo au fa lele Mary ia fa pe foi le sui o le HRPP sunga ya Elon ungia Elon Pippen ya mo fai nga palota ya wole ai la se palota Faleata numero 2 ya fua tu ya ile tau no nga wa yen fa mastonga ole mata upu pe ona lu ia ele sui palemia ole baenga le samo poto ia le angavaa io o le sui o le fatu tu le tusa mo tasi po le failau tusi sunga ya va o lo po ia le wa manuia ia mawa au mai tau unga famastonga ia o le atau va lava ia le failau tusi o tatu a inga o fatu tu le tusa mo tasi i le fainga palota pe ona au mai fai unga wale manuia le tarusanga ale sui pale mia pe tongi pa famastonga ia mai e totongi polo ina famastonga le totongi e Josefo e tuala Josefo Ponfasio le lua fetala ya ba wow polo ina na famastonga ya au nanga le tatu kampania motonga pe ona yai ya ai ngai tatu tunu mai moina le ka moyo tatu tu malo Faleata numero 5 yes so ono tatu tu firoi foi stein ya ai mai tatu company ni ol motoga mai salamu munei ya man tele ne yasa asa koya